Pozdrav svim ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Survival Gamesa. Ne. I eto nas, i počnemo za 3 sekunde. Idemo. Ajoj, idemo ovim tu putem. To, čest. Op, ja. Šta to? Idemo brzo, tu dole, pup. Odu mi noge. Kako se čuje tu? To je još jedan chest. Može. Idemo unutra. Chest, drugi. Beži. Nema. Ima tu. Nema. Beži. Ma nećemo sad njih napadat. Da vam neko prati. Ko? Sad dalje tu. Ne. Dobre. Joj, sad sam tako spoiler, tak, prebacijem. Ne. Idemo, dobro, ne prati nas. Idemo ono tamo vodeno selo, možda ćemo nešto naći. Nemam strijela. Idemo ljudi malo brže. Tu, ovo uzmemo, može. Tu, idemo. Nema nikoga. Sad je to neko iskoristio za privlačenje. Enchanting table, to nam još ne treba. Ja ne znam gdje sam failo. On nas ne prati. To je meni kad ja ne gledam unazad. Chest. Može. Tamo kad ne gledaš unazad. Tu niko nije bio možda. Ajde daj stone sword. Kapica. Tako već imamo. Možda ovdje tu nekakav chest. Tu stone sword. Ajde daj. Tu je crafting table. Tako da znam. Idemo dalje. Op. Malo brže ide border tamo. Tu to već imamo. Ništa. Tu evo tamo lik. Tu. To. Ne, to već imamo. Ne, ja može ide to nešto malo bolje. Imamo sad strijela. Čekaj. Fishing. To. Hop. Tu. Može još strijela. Ok, idemo ovdje, tu nema česta. Tu sam vidio pečnicu, ništa. Možemo dalje. Hop. Kako sam zaglavio. I ove tu rupe me živciraju. Čest u možda bolje gamašu. Mislim nisu bolje, ali čuo sam da daju nekakav malo bolji protection, ali a možda i daje, možda ne. Ko zna. Idemo, tamo nema ničega. Tu chest, enchanting bottle. Idemo. Hop, smo tu bili. Evo supply, nećemo stići na njega, ne znam ni dio. Ma nećemo se više tražiti. Možemo ići sad samo na centar ili tu u chestove negdje nekakve. Da barem nešto nađemo, nekakav stone sword. Pa ajmo. Ajmo tu, a to je sve već prekopano. A tu je blizu i border, tako da idemo ovdje gore. Tu zna biti chest unutra, pa sad ne, to je neko već bio. Op. O, tu je neko. Supply. Gdje? A, nema šanse, ja. Nekoga je već pokupio, stop. Ali ajmo, možda baš nije. A, možda stavimo. Evo, pecati. Znači, on je bio tu. Ne, skoro u rupu pao.
Pa se nisam mogla izbaciti van, ajmo. Čest, možda s tom jao, kakve sreće. Ok, znači ovo je bilo wow, imamo sword, ja sam na kratko šutio, ne znam zašto, ali ovo je bio nice clean up, znači evo diamond sword, to je wow, ne smijemo tim, ne želim, ne, morat ću te ubiti, sorry. Znam da si Balkanac. Treba mi taj chestplate. Joj, ne, koji radim? Pa ne budeš. Ne smijem, ne, sad ću ga kao boostat. Za malo, idemo. Ajde, nema mi sad na border ići. Kada mi ideš na... No, neću ja sad na border ići, nema šanse. Taj će umrijet. Brzo, nešto jedemo. Da, tu sam vidio sad. Mi brzo. Evo ga. Možda uspijem pokupiti tako je tu nekakav to čest. Možda ima nešto dobro. Ajde, može hrana, brzo. Tu. Ćemo ga mi sad malo sjeć. Ne. Eto. Ne, ja, pa ima sam striju to. Koliko sad imam? 4. Zašto ga nisam radio? Ovi kažu nekakav tim, bože dragi. To su supply, ali mogu zaboraviti na njegove da 100% negdje u borderu. Tako da, ajmo ga mi ovdje tu kao zaskočiti. Kako će mu to biti, malo ćemo ga zaskočiti. Idemo samo Dijan. On se počeo penjati gore da nam ne bi neko naišao. Za 2 minute ide deathmatch. Eno ga. Shit, sad me spazio. Kaj ja radim? Zašto ga nisam pogodio? Ne. To. Nemam više. Shit, dobro, ajmo sad na njega. Daj mi taj chestplate. To, brzo, uzmi chestplate, beži. Žderi. GG. Još imamo strijele. Može. Možda čak i ovo moja pobjeda. Ajmo ljudi, daj da pobjedimo. Samo se nadam da ovaj nije haker. Mi ćemo ovdje malo tu sad shiftat. Što? Možda nekakva hrana, ne. Ovak bolje da vidim koliko još strijela imam. Gdje je lik? Border mi ide. A ja lika ne vidim. Okej. Gdje je lik? Oj, no. Dobro. Samo da...
Jel ako ovu sad ne pobjedim... Jel on to ima Stone Sword ili... Ajmo ga mi malo prvo izgađat. Samo da ga nađemo gdje. Op. Ne, ja. Šta sam sad htjela? Wow, haker. Dobro ljudi, znači ovo je bio haker. Half-Life. Da, bravo za tebe hakeru. Ok ljudi, znači to bi bilo to od ove epizode i vidimo se u nekoj drugoj. Pozdrav svima. Vidio, Bloodmaster. Čekaj, gdje. Evo ga. Blood. Što mi se to nije Blood. Marko Games. I vidimo se u nekoj drugoj. Pozdrav.